إسرائيل صغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا أغلنا And now it's turning to سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوترو من نيوتيو لومي حدا عديو أقداس زعباينا خنريز زعبا لو من ريو مچم بزعبا يوكرين and Russia وقك زرب كله عبز معرابا وعالم التميديا زبنا يوكرينياويان هزيوم بجيجننات بزلع علي مورالن حبون ناخدو يواقوهم زلون ناصنتومن حرنتومن مخانو تقالسي يوزنقرنا اتحققن سحت إلهم يوتويم أبزوا نزي اتكوينات حدا نحوار قصل زخل كوينات forever warriors بهالزلو بتخال دما يوكرينياويان فلايدك تبعتيو سلشي وام كابتوجي هاد مخمزلون اتعلامنا يتوجي دما نصور كم زي كوننا تهزبي ناخوني متصالو زدما أقدم بيلوك من ده وارح بزح شاق زبز نبرة بريزنتنا إيرترا أبراشا خيط خلو بتخكل تجارب وز نبرة كهلا كنفالنا يتزربانا وتدما بتخكل حجي كهرم كنرينا مجمريا زوجزي أمونغ راشان يوكرين كم زي كونه بين تفلت مسلكم نزل سمعوا مجمريا. It is very much in our interest to support Ukraine because they are fighting this war. We're not fighting it. So I think we have to engage also in the dialogue with our American colleagues and friends because they have the same interest. So زوجزي يوكرينيان يواجهون يموتون لومبر نحن أوروبيان يكونن نواجهون متزلنا exactly علاماتنا دم يمزواجو زلوا ني علامنا يوكرين يكونن زوجزي نحن جنزب عواتنا نهبا مالنا زواجولنا زلوا جنسوميم ربحاناتنا ربحنا أمريكان دما حادث سلوزخونو كل جزء من تحقق جزينا سمعوج. In a way, of course, supporting Ukraine is a very cheap way to make sure that Russia, with this regime, is not a threat to the NATO alliance. And it's vital to continue that support. So, أتي وجه نراشا نمدخام مخانو ننيتو نمحيال راشا كده كمان لوا منال بعتزيا أوروبيان حدا سبزبالن داي تم تقتبل تدخلهم تخكل حقهم علىهم بحد وجن كفردين غلنا نا أمريكا بوليتيكانيات بتخكل قانكو حزار بخلو نسمع. In the United States Senate, Ukraine funding 60 or 70 billion, not 24, to get them through next year. We haven't lost one soldier in the Ukraine. We spent less than 5% of our military budget. 50% of the Russian army has been destroyed by the Ukrainians. They would be at Crimea already if the administration hadn't been so slow in giving weapons. If we pull the plug on... So, انتايب لكم على زغا لينسي جراهام زبحال حدا كابتوم سنة ترسنا أمريكا بوليتيكانياتات عبيت بوليتيكانياتاتيوم أبز حلفوان جو بايدن 24 بليون حجز يوكرين كوهاب حتيت نيرو بايتون أمريكا دما سلديت سمامي 5 سنتيم ينبوم نينايلو زجن مزي انتاي بلالو 24 دي كونسي 5 بليون بحجك نبزل لنا مخنياتو ب5% باجتنا وتهدراتنا أمريكا ويكا مكل خالنا أمريكا نراشا توعوعنا بلالنا زدما بمنقد يوكرين جيرنا النصر حزلنا يو زوج خجي مركلو بوتين بتدقاقا من تايبل نيرو الزوكينات زي ناي نيتو مسفحفح أب تشتش ناي راشا ممسعان راشا مدخا منبر أمنقو يوكرينين أمنقو راشا قونا يكلني زي زبلو زنبريو سلازي حجي نسمع يوم اتهم عند قدايات أمريكا همي جيرا قدايت قبرا كان علاماناتا تزبي أم تاودي يقول اسكن اسمع يهج. younger boys to fill the ranks. That's right. Now, Ukraine has run out of men, and now it's turning to women and younger boys to fill the ranks. That's right. Now, we warned you about this a few weeks ago, but now it's happened. October 1st came. Now the new conscription law in place as of October 1st. Ukraine has passed a new law on military registration of all women conscripts. It's now enforced as of the 1st of October. So they are. So Ukraine abzuwan zi kab warha asartana isra salasana bila أوداتنا تا أنت يقولون لو تنهين لهن رينا دك تبعتيو بزح سب ميتون تقولين سلزلو أنت جيرو مالو دسم كلون زموتو مالتيو حجي بقديتا أسكرنا نابدك نستيو جيرو من يروم سلزي جيرو مالو سلزي دك نستيو نابتو تدرنا نخاتوا مالتيو زدما أبريل تايم نريال لنا أمريكان يوروبان أجنداناتهم كمي جيروم نخالوت
መጋበርያ ከም ዝገብሩ ስለዚ ንራእዮ እንታይ የጋጥም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዝኾነት ሃገራት ኣፍሪካ ከጋጥም ዝኽእል ኣባናውን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ምዕራባውያን ሃገራት ክሕግዙኻ ከለዉ ብግምጣል እንታይ ክገብሩኻ ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ let's continue are ready to go, and the obligation applies to all Ukrainian women between the ages of 18 and 60. So the girls who've been partying at those Kiev nightclubs, you've seen all the videos of these girls Zelensky got angry about it and said, hey, stop partying, go fight. He yelled at these people at the nightclubs. Well, I mean, they look like stone cold killers. Right. You want those women. Yeah. You want those women on the front lines, especially in winter, right? Right. When it gets cold. So ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ትዊተር ትሪእዎ እንተኮንኩም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ዲስኮ ክለብ ናይ ዩክሬን ወይ ገለመለ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፓርቲ ክገብራ ከለዋ ቪድዮታት ወፅእ ነይሩ መሳኪና ወዳት ኣብ ድፍዓት ይቕንፀሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፓርቲ ገብራ እናተባህለ ይዝረብ ነይሩ ኢቨን እቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ኣብ ገለ ነጥቢ ኣነ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ክለብን መፅኡ ኣሕዋትኩም ኣበይ ቃለሱ ኣለኹ ንስኻትኩም ካብዚ ሂወትኩም እንጆይ ትገብሩ ኣለኹም ብምባል ተሬር ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እምበሃር ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ሰብ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብዚ ደገ ኮይንካ ዩክሬን ትዕወዶ ዩክሬን ከምዚ ዘሎ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ሪል ስቶሪ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ናይቲ ሃገር እንታይ ይኾኑ ኣለዉ እስከ ካባቶም ንምሃር let's listen to this documentary ካብ ዶች ቬለ እዚ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ግን ሳሕቲ ተሓቂ መልቆም እዩ ንስማዕ እስኪ Since the beginning of the Russian full-scale invasion, hundreds of thousands of men have volunteered to defend their country against the Russians. But now, 1.5 years later, Ukraine needs to fill the ranks through conscription. Some Ukrainians are refusing to fight and looking for ways to leave. DW's Max Sender filed this report from the southern border with Romania. So, ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዩክሬናውያን ካብ ዝውግዝ ዝካሃድሚ ይፍትን ኣለዉ ካብቲ ድፍዓት ዝሃድሙ ኣለዉ ክትንርኢ ኢና ካብኡ ዝገደደ ድማ ዕስክርና ስለ ዝመፅእ እንታይ ዓይነት ብልሽውናን ድሓን ንስማዕ እዩ let's listen please like Romania is just across the border from here, but most Ukrainian men cannot cross over, at least not legally. Martial law requires men of fighting age to stay in the country. Forged documents are one way of leaving. Thick forests and mountain passes are another. More than 15,000 have been detained in Ukraine while trying to illegally cross into Romania. These border guards are trying to stop them. Tonight, Volodymyr and Vasil are in charge of securing a 12-kilometer strip. To enforce the law, So, Ukraine kan madawta رومانيا تبع لغرلا ناب رومانيا نمخاد ما بزح سيغردو بيغبر كم زلو ايفن كابتو تدرنا بوتاتات مالتو سلازي تدوب عصيوم بوتادرات يحلوو خم زلون مخنياتو كم تزبلتكم نا اوروبا زوغزي جدن يوكريناويان كواغولوم نمن نربحا اوروبا امريكان مالتو جسمعوا ربحاونا يكونن نراشا نمدخا and save lives. This is a marshy area. You can get lost here. There are wild animals, bears. You can run into a bear in the forest. 24 bodies have been found in Ukraine's southern border region since the beginning of Russia's full-scale invasion, we are told. The route used to be popular among cigarette smugglers, but now it's mostly used by people trying to leave. Dodgers, refugees. Smugglers are afraid because of martial law. They are afraid that we will detain them and immediately book them, find them, and take them to the recruitment center, where they will be processed and potentially sent to fight. Ukraine needs soldiers. This billboard in the nearby city of Chernovtsi says, you can do more than you think. In the beginning of the war, hundreds of thousands joined the armed forces as volunteers. 1.5 years later, many of them are exhausted, wounded, or dead. So, ከም ትዝክሩ ኣብቲ እዋን መጀመርያ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ ናይ ውግእ ስለ ዝተገበረ ብዙሕ መንእሰያት ናብቲ ዕስክርና ከይዶም ናብቲ ውትድርና ኣትዮም ብዙሕ ፀብፃባት ከም ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ሃሊቁ ከም ዘሎ እቲ ሞትን ህልቂትን ኣብዚ ሚድያ ከምፅዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ መሊሶም ሰብ ክእትዉ ስለ ዝደልዩ ናብቲ ውግእ እቲ እዚ ውግእ እዚ ድማ ከምዚ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ ዝብሎ ዝነበረ ንኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ዓወት ዝኾነ ደምጥብ ናይ ኣሜሪካ ከይገበርና ب5% باجت ناي مكلخال ناي أمريكا نراشا فرق سراويت ناتا كنعنو خيلنا لنا سلازي يوكرين لك مقابرياناتهم يا خوينا زلا ناس انتهم دحرنتهم يكونوا صنيلكم سمعوا سلازي تجايم كما يجركا خمس صوت اب افريقيا ان زبنات زعوتولن زقصلوا زلون كون كله اب معبول عالمون ملتيهم نيروبا يوكرين كما يجرهم مسارحناتهم كغبروم كم زخالو امريكا فيري فيري زغرميت بالحناتهم تچكانناتهم. Most new recruits are drafted. Despite overwhelming public support for the Ukrainian military, not everyone is willing to become part of it. Men between 18 and 60 can be called up for military service, but there are a number of exemptions, such as for fathers of at least 3 children, essential workers, and those taking care of a sick parent. And then there are medical exemptions, and this is how most people dodge the draft. Thousands of men are believed to have left the country through bribing officials.
Criminal groups advertise their services on Telegram. Confirming a disability, for example, can cost up to 3,500. So መንእሰያት ኣብቲ ዕስክርና ናብቲ ውትድርና ንኸያቱ ዝተፈላለየ ቴክኒካትን ዝተፈላለየ ጥበባትን ይጥቀሙ ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ብዕስክርና ንኣብነት ካብቲ ዕስክርና ንክትሃድም ናይ ሕክምና ናይ ጥዕና የብሉን ዝብል ወረቐት ንክትረክብ ክሳብ $3,000 ከም ዝበፅሕን ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊሉ ሓደ ኤግዘምፕሽን ከምዚ ቦርድ ክወሃብ ከምዚ ንዕስክርና ከምዚ ይምልከቶ ክኸውን ካልእ ድማ ነቲ ወረቐት ተወሲዱ ካብቲ ዓዲ ንክወፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገብር ዘሎ እቲ መንእሰይ ስለዚ መሳኪን መንእሰያት ኣብ ክረብሕሉ ዘይክእሉ ፅኑዕ ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዕዎም እዮም ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንቅፅል ኢና $. This is only possible with the help of officials. In August, the heads of all regional military recruitment centers were dismissed as part of a larger move against corruption in the defense sector. We cannot say that it was total corruption. These were rather isolated cases. We say that we have zero tolerances for cases of corruption or other violations. Of course, there's a human factor, but we try to respond to any problems. But some Ukrainian men do question why they should serve and are determined to find a ኣብዚኣ ሕጂ ኣገዳሲ ዘረባ ክንሰመይና ኣፍኮርስ ብልሽውና የለን ወይ ከምዚ የለን ክንብል ኣይንኽእልና ይብሉ ኣለዉ ብሰንኪ እቲ ብልሽውና ግን ብዙሓት ዓበይቲ ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊትን ናይ ወታደራውያን ሓለፍትን እቲ ዘለንስኪ ከም ዝጠረዞምን ካብ ስልጣን ከም ዘባረሮምን ብተደጋጋሚ ይዝረባ ኣለዉ ኢቨን ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ብልሽውና ዘለዎ ሃገር ገንዘብና ኣብ ኮንቱ ኣይንሰድና ዝብል ብዙሕ ቅሬታ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይሩ ሕጂ እዚ መንእሰይ ዝብላ ምንስማዕ ኣብቲ ኔክስት ክንቅፅል ኢና to avoid being drafted, such as Maxime. The 22-year-old tattoo artist says he supports the military, but he himself won't fight. I think having our own country is much more valuable than being a refugee somewhere. But the price they are asked to pay, disability or death, is higher than the value of having a country. I would rather be... So እንታይ ይብላ ኣሎ of course ሃገር ክህልወካ ካብ ስደተኛ ኮይንካ ክትነብር ሃገር ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳስን ፅቡቕ ነገርን እዩ እንተኾነ ድማ ካብ ኣብ ውግእ ኣቲኻ ክትመውትን ክትስንክልን ስደተኛ ኮይንካ ጥዑይ ኮይንካ ክትነብርካ ይሓይሽ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ውግእ ዳሓን ንስማዕ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣላቶ refugee than die and there's no guarantee that the country will exist after my death. ሰሚዕኩም ዶ there is no guarantee ድሕሪ ሞት ናተይን ስንክልና ናተይን እታ ዩክሬን ትበሃል ሃገር ንክትህሉ ምዃና እውን ጋራንቲ የብልና ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ነታ ዩክሬን ኣጥፊዩ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ኢራቅ ዝተረኣየ ፎልስ ፕሮሚስ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ገለመለን ተባሂሉ ነታ ቀደም ዝነበረቶም ሃገር እናናፈቑ ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ሊብያ ዝተረኣየ ንገዳፊ ቀቲልካ እዚ ኩሉ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ርጉእነትን ሰላምን ምዕባለን ዝነበረ ሃገር ንሊብያ ቀዚፍካ ቀቲልካ ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ምዕብልቲ ሃገር ኢና ከነምፃልኩም ኢሎም እንታይ ገይሮሞም እቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ሎሚ እቲ ህዝቢ ክነብረላ ዘይክእል ገሃር ነብሳት ኮይና ኣላ ብተደጋጋሚ ሱዳን ዲሞክራሲ ክገብሩ ርጉእ ሃገር ዝነበረ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እቲ ዝሃነፅዎን ዓመታት እናዓነዎ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ኢሎም ዝጉስጉሱኻ it's not a good promise ወይ ከዓ ትክክለኛ ክትበፅሖ ትኽእል ዓይነይቲ ሃገር ኣላ እስከ ምዕራባውያን ሃገራት ኣትዮማ ናብ ዲሞክራሲ ተሰገረት እስከ ኤግዛምፕል እንተለኩም ፕሊስ እቶም እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ከም ትብሉ እስከ ሓንቲ ኣብነት ሃቡኒ ኣሜሪካ ኣትያ ብውግዕ ዕግርግር ገይራ ዲሞክራሲን ሰላምን አንጊሳትላ ኣብ ፅቡቕ ኣንፈት ትኸይድ ዘላ give me one example I'm very curious كباهم كسمع أتوم تفلتوا example كتاعته تبيك من غزة He tells us he will leave if necessary. I want to know how he feels about fellow Ukrainians who can't, such as those living under Russian occupation. I can go to war only for one reason, only for my friends and relatives. I don't know people, for example, from Luhansk. They don't know me and have never seen me. Basically, they don't exist for me. And I don't exist for them. It's a very strange idea to fight for people. سنتي بلا الله مجمريا وقك نبل كلنا نصور خانك خلاله أنا هيوتي كوف تقينك واجان كقال سنين دحر قينه نسدراين نعرقتين نتمنى زفلتهم تكايز اللون نحتاتهم كواجع لهم يخليه نزي فلتهم أبكالو زباز اللو زي فلتون زي فلتهم من تومي له هيوتي زحلف له مخنيات جد يبلين يزبل زلو سلزي هذا national identity حجر أو الناس زبل تخصكيسون تزي عبيو هذا حزبي بزعب هجرو فغر انت زي بلو من تهاجري لكم موت عيدلنيو you guys understand this هذا سب suppose هنا كسكوسانا هاجراونا تدي هانيس كالو انت خجبريو نزي فلط حزبك موت زدلي سلازي انت يبلا لوزي نتو محواتين نسدراين مكلخال كواغا مخال كونيره نزي فلطهم زوباتات نا يوكرين ريوم نزي فلطو انا دي فلطو نساتو زي فلطوني نعاي زلون زي لون دي فلت كيدا كواغا جن ترجم يبلوني بحالو هجراو مننت ويكا هجراوነት ዝበሃል ድማ ስለምታዮም
ፖለቲከኛታት ወይ ድማ እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ሃገራውነት ዝሃንፁ ምክንያቱ እቲ ሰብ ነቲ ሃገር ናተያ ኢሉ ክሳብ ዘይኣመነላ ክዋጋላን ክሞተላን እውን ኣይደልን እዩ ስለዚ ሃገራውነት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንኣብነት ያው ኣብነት ክንወስድ ትግራይ ንውሰድ ተጋሩ ነታ ትግራይ ዝበሃል ክሞቱላ ክእሉ እዮም ንጋምቤላ ዝበሃል ቦታ ንኦሮሚያ ዝበሃል ክሞቱላ ግን ኣይደልዩን እዮም ልክዕ ከማ ድማ እቶም ኣብ ኦሮሞን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ጋምቤላን ዘለው ንናይ ትግራይ ጉዳይ ክሞቱ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ኣይደንቲቲ ክሳብ ዘይመስረቱ እቲ ህዝቢ ንናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክሞተሉ ይደልን እዩ ብርግጽ ኣብ ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ውግእ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ትጠፍእ ዘላ ተባሂሉ ዝተሸጠ ኩሉ ኢትዮጵያዊ በቲ ናይ ጎስጓስ ናይ ህወሓት ዝነበረ ኣንጻር ኤርትራ ክዋጋእ ክኢሉ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ ናሽናል ዩኒቲ ክሳብ ዘይሃነፅካ ንሃገራዊ ረብሓ ወይ ከዓ ንሃገር ሰብ ነቲ ሃገር ኩላ ከም ትብፅሖ ክሳብ ዘይኣመነ ኣውራጃውነትን ፀቢብ ኣተሓሳስባ እንድሕር ገንፊሉ መፅዩ እቲ ህዝቢ ነቲ ጉዳይታ እቲ ሃገር ክሞተሉን ክስንክለሉን ኣይደልን እዩ እዚ ድማ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኢና እስከ ንመለስ እንታይ ክንብል ኢና ኣብዚ ንእሽተይ ንስማዕ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ክንርኢ እስከ That's 10 times worse than Afghanistan. There goes Taiwan. To stop funding Ukraine is a death sentence for Taiwan. Putin will keep going. You missed all of World War II if you don't know how this movie ends. To the Republicans who say Ukraine doesn't matter to us, you're wrong. Again, in America, it's all about the game. The game كما يجيركا مجمريا نراشا تداخم نراشا مصداخم كدما كما يجيركا نتشاينا خيتكا بينا تداخما نتشاينا بمنقد ناي تايوان يلكان تايوان أصوار هيبكا بوتادرات ناي تايوان ناي إيسيا ناي كالوتن جيركا نيسياويا نخلاتهم بحويتي خاتداخمهم نيروبا ونسكا سلوزنوبرم نيروبا بمنقد يوكرين جيركا بوتدرنان بناي اندسترناتهم بسنكتناي ندادي كابراشا زمت زنبري قطباناي جرمن كام معلتنا معلتي زوم قلقل زلو بعبي قطباناي يوروبا دما تودادرنتو ابستحت درجة بتصحوا ابزلو غيركا نراشا دما بوتادراون بقطبان تداغما سلازي امريكا انتر كوينا خدقصل تخوينا كل غزي نتوم حيلون كموتو زغلو تداغمم سلازي امريكا بزوانزي ني هندسايا تقدسن شركنتا هندي زقدسن بمبال هند بمعبال تحريس سلازلا نتشاينا نراشان كومون اوروبا داخيمم ناب هند قصون فوكس قبرلو زدما تبتدغاغام زتقمولو جيم ناي امريكايو اتزحزن ازيوم ازيوم ليقاونت زبهلوين يسحتوا بمهلاو نرأس كحسب نقص Respectfully, you're wrong. The war gets bigger, not smaller. There goes Taiwan. Beat Russia. China's less likely to invade Taiwan, and Putin gets stopped. This is my video update from Budapest, Hungary, on this Monday morning, October the 2nd. To Ukraine and to the Zelensky regime. Not 24 billion that Biden is asking for, but 60 to 70 billion. That is what the U.S. Senate is preparing to hand over to Ukraine. So, التكونات كم نريد لنا أمريكا again strategic وجود أمبر نناصرتنا يوكرين ربحنا يوكرين كم زي كنا إسكي زعباتهم زبخة. Nothing women love more than the cold. Yeah. Right? Wear that outfit out on the front lines against the Russian forces. So that's exactly what's going to happen. And of course, they've rolled out new recruitment videos over the past few weeks to get the women ready for what's coming in Ukraine, NATO's war. They need the women. They need more meat in the meat grinder. Watch. Я просто жінка. Грішна і свята, слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто... Yeah, so sign up now. Sign up now. And you know, the dirty little secret, of course, in all of this is what's actually happening underneath the table. You know, Ukraine is the most corrupt country in Europe. And so many of the men, when you see those nightclub videos, you're like, why are those young men still there? Like, how are they still there? Well, it's a little thing called money. You know, when parents pay off the corrupt government of Ukraine, these men don't. So, حدا نتصر حبريتا يوكرين حنت بزح بالشونا زلوا حجر أوروبا يعني رهاب كدم حجت رادي كونس كدم سلازي even جو بايدن قدم سنتر كله ببلشونا كيزا بأمريكا يخصص هلو سلازي بلشونا لو مزجمر يكون عن يوكرين حنت كابتن بزح بالشونا زلون حجرات أوروبا يعني را so أبزوا نزي ولا بتنايت كلب تترايون بزح حدا كتبعات يوم زرايو زيم سبازياتهم سلام تايتوق زي ملكتهم نزبل of course جنزب زلهم سبات أي كدونيم it's always the same دخان ود دخان ترايز موت بتدقاقامي إنه سمعنا قرن تلو the same
I'm really sorry ነዚያ ክብልውን ኣብ ኢትዮጵያ ውን እንተኾነ ከምኡ ነይሩ ደቂ ሃብታማት ደቂ ዘለዎም ገንዘብ ደቂ ሃብታማት ዝኾነ ይኹን ኣየጋጥሞምኒ in fact ኣብ ገለ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ዱባይ ከደሉ ዝነበርኩ ምስ ሓደ ትግራዋይ ተራኺበ ነይረ እዚያ ዘረባ እዚያ ቃል በቃል ነጊሩኒ ደቂ ሃብታማትን ደቅቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ወላ ሓደ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፈ የለን እንታይ ዳ ኩላቶም ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ሃገራት ካልኦትን ከም ዝወፁ ናብቲ ውግእ ዝሳተፍ ዘሎ ወዲ ሃገረሰብን ወዲ ሓረስታይን ወዲ ድኻን ምዃኑ ብንጹር ነጊሩኒ ስለዚ again and again በተደጋጋሚ ኣብዚ ሃብቲ ዘሎ ሃገራት ወይ ገንዘብ ዘሎ ሃገራት ወዲ ሃብታም በፍጹም ኣይሳተፍን ኣብ ኤርትራ ደቂ ሃብታማት ይሳተፉ ዳ ውግእ ወላ ገለ ንዝብል I don't think ኣብ ኤርትራ ወዲ ድኻን ወዲ ሃብታምን ዝብል ኩሉ ናብቲ ወታደርና ክኸይድ ይኽእል እዩ ብጀካት ነቲ ሃገር ወፂኡ ናብ ስግረዶብ ክመፅእ ዝኸኣለ ኣብ ስግረዶብ መፅኡ ዘሎ ድማ ኩሉ ወዲ ሃብታም ጥራይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝኸኣለን እግሪ ዘለዎን ካድም ዘለየን ኩሉ ሃዲሙ መፅኡ ሎ ታበይ ፈልጥካ ከይትብል ንባዕለይ ኣነ ወዲ ሃብታም ስለ ዘይነበርኩ ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ሃብታማትን ድኻታትን ሓደ ዓይነት ዕጫ የብሎም ንቐፅል don't have to go to the war. They get out of it, right? They get either flown out of the country or they're able to hang out at nightclubs and they're part of the elite class there and they just pay some. So will the women be able to also do that if they have money? I mean, I guess if their families have money, they'll get out of it as well. They can continue partying at the nightclubs. Even CBS News covered how the nightclubs in Kiev are booming right now. Nightlife in Kiev is booming, and it looks good for all of these wealthy kids of aristocrats in Ukraine. And I guess we'll see if they end up on the front lines. But here's CBS News and the nightclubs. We welcome you back to CBS Mornings. As the war rages in Ukraine and cities are pounded by the Russian missiles, you may be surprised to learn that the nightlife in the country, well, it's thriving. The bars, the clubs, and the restaurants, they are all packed. Charlie D'Agata met up with customers and business owners to find out why the partying has not stopped. Yeah, it continues. Again, كل ጊዜ ክንጽረልኩም ዘሎ even ኣብቲ ዝበርትዕ ውግእ እውን እንተኾነ እቲ manipulation እቲ ፕሮፓጋንዳ ንድኻን ወዲ ሓረስታይን ወዲ ጽጉምን ጥራይ ውግእ ዝቐዝፍ እምበር ወዲ ሃብታምን ወዲ ምሁራትን ወዲ ኢሊትን ኣብ ውግእን ኣብ ዕግርግርን ኣይጉድኡን እዮም እዚኣ ክትንጽረልኩም ክትክል ኣለዋ at any situation ደቂ ሃብታማት መንገዲ ኣለዎም in fact ኣብ በዓል ዱባይ ብዙሓት ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ብዙሓት ደቂ ዩክሬንን even ደቂ ራሽያ እየ ዝብለኩም ዘለኹ the same is true for ራሽያውያን ኣብ ራሽያ ዝዋጋኡ ዘለውን ወዲ ሓረስታይን ወዲ ድኻን ጥራይ ደቂ ሃብታማትን ደቂ ገለመን የለውን ምሁራቶም ገለመለቶም ዝኽእሉ ቀደም ሰተት ኢሎም ኣብ ደገ ኮይኖም እዮም ዝድግፍዎ ዘለዉ ወይ ዝቃወሙ ዘለዉ ስለዚ ውግእ ንድኻን ንሓብቲ ዘይብሉን ንደቂ ምሁራትን ደቂ ሓለፍትን ዘይኮኑ ንተራ ሰባት ዝቐትል ዳ እምበር ንደቂ ሃብታማት ዘርክብ ኣይኮነን ኣሜሪካ ድማ ብቓላ ክትነግረኩም ፀኒሓ እስከ ቅድሚ ናብቲ ኔክስት ሴሽን ምኻድና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ፕሊዝ ላይክ ግበሮ ሰፖርት ግበሮ ካብዚ ኩሉ ሰብ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ውግእን ዕግርግርን እንታይ ምዃኑ ትፍረናቱ He gave while in Russia. The US and the NATO has with African countries. It's not a secret that Eritrea supported Russia when it comes to the UN Security Council voting. They voted no to condemning Russia, and they never hid the fact that they want a good relationship with Russia and they don't support what the Western countries do to other countries with Russia. كم تذكر أبتي وجناي راشا مستر يوكرين راشا مستجمرة أب UN resolution حد أمام غريب نيرو نتوكينات زجبر جلون راشا نمخنان أب أفريقيا I think تا أنكو نوكينات ناي راشا زدقفت إيرترا ترانيرا no زتقاومت ስለዚ ራሽያ ክትውረር የብለን ወይ ካነ ትኩናት ዘይኮነነት ታንኩ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራ ጥራይ ነራ እጂ ንቐጥል ስለምታይ ከም ዝነበረ and they don't support what the Western countries do to other countries. So this is the interview he gave while in Russia. We were against the imposition of sanctions against the Russian Federation. It's not because we are doing any favor to the Russian Federation. This is war declared on Russia, led by Washington and NATO. እንታይ ይብላሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኩናት ክንድግፎ ወይ ነቲ ኩነታት ክግበር ከሎ ኣብ ጎኒ ራሽያ ደው ክንብል ዝመረዝና ንራሽያ ስለንፈቱ ወይ ቲፌዞ ናይ ፑቲን ስለዝኾና ኣይኮናን እንታይ ደኣ እዚ ኩናት እዚ ከመይ ምዃኑ ስለዝርዳእና ዝነበረ እዩ ንሱ ድማ ብንጹር እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶ
ብኔቶ ዝምወል ዘሎን ብኔቶ ዝግበር ዘሎን ውግእ ዳ እምበር ዩክሬን ምስ ራሻ ትገብሮ ዘላ ውግእ ኣይኮነን ስለዚ ብመትከሊና ኣብ ጎኒ ራሻ ክንከውን ክኢልና እምበር ብድንጋፄ ኣይኮና እዩ ዝብል ዘሎ ንቐፅል It's very clear, it's a very simple thing. And as I indicated earlier, this war was declared 30 years ago, probably. During after the end of the Cold War, this idea of hegemony came, control everything, influence the world, divide the world into areas of influence. And it's እዚ ውግእ እዚ ካብ መጀመርያ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ዝሑል ኩናት ወይ ካብ ኮልድ ዎር ዝበሃል ዝነበረ ዘጋጠመ ንዕብለላ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንምሕያል ዝተገበረ እዩ again and again ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ክንመለሳ ኢና listen to this one much in our interest to support Ukraine because they are fighting this war. We're not fighting it. So I think we have to engage also in the dialogue with ኤውሮጳውያን ታይብላሉ ከይላት ቲንክ ታንክ ናይ ኤውሮጳ እዚያ እዚ ውግእ እዚ ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ኣይኮነን እዚ ውግእ እዚ ናትና እዩ ንረብሓና ናይ ኤውሮጳ ንናይ ኔቶ ናይ ኣሜሪካን ዩክሬናውያን ሂወት ዝኸፍልሉ ዘለውን ዝዋግዎ ዘለውን ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብሎ ዝፀንሐ ኤግዛክትሊ ብካልእ ተገምጢሉ ክበሃል ከሎ ስምዕዎ ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ኩነታት ዘይነፀረልና ክኸውን ይኽእል እዩ ንቐፅል our American colleagues and friends because they have the same interest in a way of course supporting Ukraine is a very cheap way to make sure that ንዩክሬን ምሕጋዝማት ዝሓሰረ መንገዲ ንረብሓና ንምስላት እዩ ዝሓሰረ መንገዲ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ጥራይና ንኸፍል ዘለና ሂወት ዝኸፍሉ ዘለዉ ንሕና ስለዘይኮና ስለዚ ሞት ናይ ዩክሬናውያን ወላ ሓንቲ ኣገዳሲ ይኮነን ክሳብ ንኣጀንዳናትና ንኢንተረስት ንረብሓናትናን ዘገልግል ዝኾነ ይብልኹም ኣለዉ ስለዚ ንስማዕዮ Russia with this regime is not a threat to the NATO alliance and it's vital to continue that support you have to understand እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ ብንጹር ቋንቋ ከም ዛረቡልና ዘለዉ of course ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ኮንፈረንሳት ኣይኮነን እዚ ናይ ዋርሳው ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ነቶም ኢሊትን ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ጥራይ ዝውሃብ እዩ ታንክስ ጋድ ግን ሳለ ቴክኖሎጂ ሰሊኹ ይወፅእ ናባይ ናባኻትኩም ይበፅሕ ኣሎ ንስማዕዮ ካልእ እንታይ ኢሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ expanding influence ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክበፅሕ ተኽኢሉ ድማ ንብዙሕ ሰብ ንኽነቅሕ መጋበርያ ዝኸውን ዘሎ ሕብረተሰብ billions and billions ህዝቢ መጋበርያ ናይዚ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ምዕራብ ዝኸውን ዘሎ It was a declaration of war because there was a concept developed by these guys to contain those who can compete or at least who can share something so እቲ ኣጀንዳ ድማ ድሕርቲ ውድቃት ናይ ዝሑል ኩናት ወይ መወዳእታ ናይ ዝሑል ኩናት ሶቪየት ዩኒዮን ምስ ወደቐት ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሙሉእ ሓይሊ ገይሩ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካ ምስቲ ናቶም ኔቶ ሃገራት ገይሮም ንዝኾነ ስግኣት ክኾኖም ዝኽእል ብወታደራውን ብቁጠባን ጥረ ዘይኮነስ ብኣይዲዮሎጂ ብስነ ሓሳብ ስግኣት ክኾኖም ዝኽእል ንኣብነት ኤርትራ ብወታደራዊ ይኹን ብገለ ኣይኮነትን ስግኣት ናቶም ኣይዲዮሎጂካሊ ግን ስግኣት ናቶም እያ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ዘይምብርከኽ ሓይሊ ዘበለ ኩሉ ስግኣት ይናታቶም ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኤርትራ አይዲዮሎጂካል ፀገም እውን ኣይምኾኖም ነይሩ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ወይ ከዓ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ አይዲዮሎጂካል ፍልልይ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር ድማ ኩሉ ግዜ ታርጌት ዝገብራ እዩ ዝብል ዘሎ ብተዘዋወሪ ኣስፊዕና ክንሪኦ ከለና in the global scene that was not allowed and because of the background of the Cold War era this obsession of containing Russia was there for the last 30 years. It's nothing new. If you are containing one nation not to grow, not to compete, not to be able ንራሽያ ብተዛዋቢ ብኩሉ ሓይሊ ብወታደራዊ ብቁጠባ ብኩሉ ንኸይተዓቢ ንምቁፅፃራ ዝግበር ዝነበረ እዩ again እቲ ዝብሎ ዘሎ one to one ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ክብሎ the United States Senate we will produce in the United States Senate Ukraine funding 60 or 70 billion, not 24, to get them through next year. We haven't lost one soldier in the Ukraine. We spent less than 5% of our military budget. 50% of the Russian army has been destroyed by the Ukrainians. They would be at Crimea already if the administration hadn't been so slow in giving weapons. If we pull the plug on Ukraine, that's
زي حجي حتى زنحي 24 بليون دي كونت سوسها 7 بليون كنبام كنكلال لنا مليسنا سلامنتاي بزي زخونه يكون نتابنا يدمن بازي وحد كفال باجتنا وتدرنا راشا تاكل هاجر فرقي 5% وتهدراتا نعنوا مالنا سلازي نا يوكرين موتن عنوتن اقداسنت يبلون نربحانا يغلغلنا زلو ابا اجندايو زدما بتدغاغامي انغبرو زنبرنا مكور تكنيك زلنايو حجي دما كنوصاي نخلينا كاونت وزينا كابنا افغانستان زغلدي اب افغانستان 10 عمت مع تريليونات غنزب حساب 6 تريليون غنزب اباخينهم كاخلو اموداتا بزي زخونه يكون ጥሪ ኢሎም ከም ዝወፁ ዝዝከር እዩ ስለዚ ነዚ ዝገልፅ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንመሃረሉ ኢሳያስ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ ካብዚ ዓለም ጆርጅ ስለ ዝበለ ወይ ካል ስለ ዝበለ ዘይኮነስ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ጂኦፖለቲካ ግን ክንርዳእ ክንክል ኣለና መን ነቲ ፖለቲካ ናይ ሃገር ከመሓድሮ እንታይ ክገብሮ ብዘይገድስ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ግን ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ረብሓ ከም ዘለዎ ንረብሓናቱ ድማ ክሳብ ክንደይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ክትንኩል ከም ዝኽእል ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ፕሊስ ላይ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ኣብፅሕዎ make its contributions, then you are declaring war. I wouldn't be sitting here waiting for someone to contain me with sanctions, with obstructions, with the confusion, all sorts of things. This is a declaration of war. And we had our position very clear, not yesterday or the day before, but we said this is not the kind of world order that the peoples of all continents need. Nobody needs this kind of policies, hegemony, control, and not allow people. بحفش عن يوكرين نراشا وين بوتين كندقف زمرزنا اتكونتات نعم نفسه كف نفسها بوتون دحر غير كايو زخونه هاجر تدولي نغرا يكونتن زخونه هاجر بخالوت هاجرات كتمحادرن كتقواصر نتلولاونتا ناصنتان عبيطو نكحزاز زخل هاجر كتفقد هيتخلنيا سلازي ابتي when you're thinking in your right mind بتخكلنيا رسخات سرع زلخان تحسبت لخان نربحانه عد خات سرع انت لخان ازي ابراشا زغبر زلو نسكيورتي ناتكا نتناتكا لولاونتنا صننت تقيمكا معباله نخي تغبر كحصركا زغلن كقاصركا زغلن هجمن دما نحنا تراينا نقاصرو كل صبقون حيال نعنا تراي زبل اتحسسبا كندغفو ايغبانان بزمن بنقد كريو خلنا تنغبرو زلنا نتمتكلنا زدغفيو يزبل زالو to grow and work hard to change their quality of life. This idea of war in Ukraine or war between the Russian Federation and Ukraine is not true at all. This is war declared by NATO and Washington against the Russian Federation for the last 30 years. This has been going on and on and on for the last 30 years. How can you contain Russia? That interview was taken. So exactly Sanira nishte kabziya khnsamma. Why are those young men sitting there just drinking beer, drinking whatever, and hanging out? Well, again, the money. So, again, we'll see. But wait, CBS, didn't you tell us that the war was in Kiev? Yeah, right. They're being bombed everywhere. I guess we're not supposed to ask intelligent questions like, oh, wait a minute, why is that possible when you're telling us that it's war-torn and we saw Angelina Jolie running through the streets from shelling? Oh, no, and Sean Penn, like he was ducking for cover. Remember? Right, He's like, and oh my God, it's a war zone. Yeah. كاله دما انتاي بللو كم تذكروا اتم عبيت سيلبرتي هوليوود كدم انجلينا جولي ولا كالوت كيدوم كمزي نفسه كف كتمنا يوكرين بنفرت زهرم زلون كبيد برد زهرم زلون غيرهم ينغرونا تزبغنا اب ديسكوتاتون اب كالن زلوي سلازي اتي ناي وق بروباغندا زنزح زلو ميديا ونتخونه اتبوتا عبرت عق زلون يوكرين حجزو غلغلك بحال كله كل تحجز نتوت هدراو دامبرت حزبي ابت كتماتا زلو اب كييف اب تروس كتما زلو زخونه هدراو صقم زي بلوس ابو هدراوي وي كاب دبدابنا يصوارن قالن زلوسي ديسكاي مخدن يوم زلو زلو and that kind of thing. So okay. Well, the dirty little secret here for the women's side of this conscription is it's unlike the men. So the new law that went in on October 1st, women aren't allowed, women can leave kind of freely. There's no restriction on them leaving the country. So I imagine Europe, you're going to see a lot of Ukrainian women showing up. Like a lot of young Ukrainian women are going to be, pouring around into different parts of Europe if those countries will allow them. So unlike the men, men are restricted. They cannot leave. If you're of military fighting age in Ukraine, you cannot leave. But women, still that law allows them to leave. So it'll be interesting to see how many of them are actually fleeing that country. Friday, though, something happened in Ukraine which got little fanfare in the West, almost no coverage of it whatsoever. The Western media was focused on the government shutdown and
Trump indictments, of course, and largely ignored the story. The Associated Press, though, covered it because the AP, of course, is an extension of the military-industrial complex. Here was the headline: Ukraine hosts a defense industry forum seeking to ramp up weapons production for the war. So diving into this, Ukrainian President Zelensky held a meeting in Ukraine with 250 defense industry corporations from 30 different countries. 250 different defense industry corporations from 30 different countries, all warmongers who are profiteering off of war. They came there in order to open factories in Ukraine instead of waiting on weapons to be shipped from other countries. So Zelensky invited them, saying basically, we don't want the third party. We don't want to have to. So እንታይ ይብሉ መጀመርያ እቲ ሕጊ ከም ዝበሃል ዘሎ ከይትነውሓና ብዙሕ ፋክትስ እንዲ ዘለዋ very much in our حساب كندو آتينا كله كنفلطة من البعض اللينة يقولون أنت علامة دكنستيو ولا كحقي كعسكران كوسدان تتبعلا نخوة زخل كل حققني اللي عندك تبعتيه كابت حد نخيوتو مارشال لو زبالة اللي حقق يروم زخون ودي كابت حجر كوت زخون زي بلو كاب عصر شو متكسب الساعة عد ما زلوا سمالتيو هذا كنستيو كهاد ما يخلين سلزي كوت أي خلين سلزي جهاد كنستيو نبي أوروبا نبكارت حجراتن خدا خمس خلاف لوتي بلالو بخالد ما أبزغر باوان أمريكا بزعباتنا شاد داون أي government بتنا باجت كتزارب كلا أباب يوكرين كلاتهم تم أصوار زفري كوربوريشنز تم كامبانيات بملهم أبو أخي باقيرهم نيرهم نسوم دما مفرنا أصوار أفتح حدخ قبرو سلزي تقول لجنزب يوهاب سلزلو أكندي كابكالا هجرا فرينا ناونهم تو أب يوكرين كفر زي كل أصوار بغربا نخجل قلت سلزي الزوج زي نتوم ناي military industrial complex بحال نت ميديا نت بوليتيكان عبس الوازلو كابوج زخص بتكالات تزبلت أجزاء يزلوا سلزي وجه جدا كله خلالو زي إندستريز زيهم كامبانيات زيهم كوربوريشن زيهم أب أمريكا زيهم حيالاتهم أب أوروبا زيهم حيالاتهم أب عالمون حيل اللوم تي وتدرنا أمريكا ديو وتدرات أمريكا ديو ولا سليان أمريكا نسيا ديو جلملة ولا national security أبو عبس الوايز اللوم سلزي نت بوليتيكا indirect الزوز يوم يمزن بحاله that's why دما وجه كله أمريكا هذا president ناي كولومبيا أب نا United Nations ستايل تزاريبو سلامتها أمريكا billions and billions نوجه يوكرين تب نلم عاد جن كتب زي تدلي زخونة أمريكا أو تهدراوي ولا مس كينيا استفرار متونا 100 مليون وننتخونه نو تهدراون نحسنة زبل دامبر نرد إهتن نقلنا يكونن لذي أمريكا كل جزء أو تهدراو ترى إنفست قبل سلامتاي بتمنجستي بتوم نو تهدراوي حيل زلون كوربوريشن سلزونن ويكعبس الواس لزلهم أتي نابو تهدراو الزخفل جنزب كابت تاكس نا أمريكان نو تهدراو معلا زوهاب حجز نتوم كامبانيات تكاندي توت ناتوم كابس لزخونه سلازي وجه كله أجرجر كله تصعبات كله نزوم كامبانيات زياتهم أزياء قداسي that's why أبزوباتات نكرنا أفريقيا سلام كله زي دليو مهنياتو وجه أسوارناتهم كم زجزاء سلازي قبرو سوم ترى يكونون أب كل حجر زلوا نا وجه زخونو كامبانيات وجه يزخصبهم سلازي كن مهار كن كلالنا إذا قرأت كنك حلو كن كلالنا بواجنا نصحات سبات زخصبا كامبانيات نحورنا خسباك نبراز دليا كامبانيات كم زلوا كنت كن كلالنا زدما كم مهار كنت كمالي لي أزقبر زلوا I really hope كل شاب كم مهارلو please نزك channel support تقبروا like قبروا share قبروا أنا جالس أم تتغمه كمونات كبريتونات كم حسب زقودلي كرم زوج زقبوز وسخن تلو قدف نابلكو نايلو مارس أبز كودي members نايز channel تكون تجليهم دما join قبروا نابلكو مساهم كودي أبكالك سامن الرغب تصبحنا تمنه دحوم كون بلاكم ciao